dipor kaham jotono जों TSF ni ngai live finance nangka especially stipend notui ke baksa student rok ni stipend notui kabangma problem tai ngi tongmani जों saimanka ke bakena mia जों TWD Tribal Welfare Department thangai जों aro kok salaika aro जों kisa clear जों manbuka kok mose kabangma student rok ni especially renewal rok ni je stipend problem ng tongmani जों मिया नायमानि renewal rok ni to joto se motamuti habbaika tai 123 de 125 simin se habyako aborong ni bo habnai tini khana ni bising na habo na amobo borong ni ke abo problem ni borong taise checking mani pore borong ni habnai te 123 inke 124 omhai ingnai inke tabo je renewal khaijak rok norni stipend abo check khaidi status check khaidi jodi stipend norni check khaimani wo aro jodi successful payment successful hni kajak phia banorni account no rang krei account no rang haphayako mobile lo SMS phayako omhai jodi sengni tongkhangke norok dakti TWD wo thangai aro stipend section no thangai malai di kokhe aro bohingkha this year stipend habmani stipend damani process ke obo bai ke khayo Aadhaar bai जों जे apply खाइफ्रो account number mani a account jodi Aadhaar link injage hingke Aadhaar link ringke hingkake tai ketal borok aro nayo Aadhaar de link khaijak tong account kun account Aadhaar link de tong hini nayo a jekunu bank phan nangmano jodi Aadhaar link khaijangke a bank account no borok dairu hingke aro dai phaika dai rekhangke baksa borongni a account number tamungkha mobile bai link ingjagya bin bagi baksa borok saimaya amono ke mobile SMS phaya yang boroni status naikangke success rijak tongo boroni payment ke success already ingjak je renewal khaijak noroni scholarship ni status naidi google habai naidi noroni NSP je website tongmani aro norni application number rgai aro norni detail naidi aro jodi payment successful hni kajak tai aro payment successful your scholarship payment has been done through Aadhaar payment hni jodi tolawo status rijak tongkhangke norokni stipend already habi paikha इंके बाक्सा borok ni ke जोंनिया जे मानमानि notice जों मानमानि जों आरो थांनि लुगै मानि मालाय मानि आरो बाक्सा borok ke borok ni account khulokjak saisimaya borok ni account tongmani borok saisimaya karon ke baksa bank rok omai khaika student ba charar je kunni borok ni Aadhaar card man khangke no aro borok account khulogei ruo student rok bai ba jekunu person bai mungsa salai no borok just borok ni data phunungna ni bagi borok account khulogei ruo engka ma case sing kabangma manka especially gramin bank ni khetre wo kabangma student rok ni gramin bank account krei tarpore bo borok ni account no rang habmani ke gramin bank o habo karon ke borok a gramin bank phanangka jekunu bank phanangka borok norok ni bumung bai kaisa account khulogjak tongo a account ni malik norok no engke norok ni aro naidi norok jodi tabo norni aro SMS phayako renewal rok engke norok kisa status check khai naidi norok jodi payment hapangke norok detail mai angke TWD o thangai bank account ni detail nadi जों मिया bo khoroksa khorongni ni student bank account detail nagoi जों naimankha boroni rang already habjak tai boroni rang habmani borok account boroni bumui account tongmani sisia engke amo miya जों clear mankha je boroni account boroni bumui account khulokjak tongo alada jagao hoyto school जों pore tongpro phano a account no khulokmani rok nei tabo Aadhaar bai link khangke जों a account rok use khaiyate ketal kubun account rok जों use khai tongmano application no जों jekono account roi tongmano bank account जों apply khaimano phiaba Aadhaar bai je account link tongnai aro se rang habnai bin bagai jodi norok account saimai yang khangke norok kisa TWD o thangdi
aro thangai norni account detail na di bo account no norni rang hap a account na thangdi a branch o thangai kok salai di obongke sini simin message tai fresh rokni to tabu habe ko process solai tong fresh rokni borong ni bo next month rogo hap nai ni sing khnawo engke renewal rokni joto na habai ka just 124 engke 123 hairok habe ko borong bo tini khnani bising na hap nai engke norok kisa joto na jani jan scholarship status check khainai di specially renewal rok norni status check khainai di check khaioi jodi se payment successful haifon nor sms bo phaijagya norni account romani bo arbo phaijagya hankangke norok kisa thangai check khaidi twdo norok check khainai di aro norok status kaham mannai clear mannai jodi se arbo thangnani jodi problem khangke jungno sauje jung norni loge sob somoi tongnai jotono